jah, 1. veebruar 2026 Eesti meistrivõistluste finaal. Ringist väljus Eesti meistritiitliga võitja Nikita Kalinin. Kuidas sa võtad tänase matši kokku? See ei olnud kerge matš. Это как вы провел, как вы вообще, почему провел его так? Он raske матч. Tema jaoks Тяжелый. see oli kõige raskem matš. Ta ütles, et Ян очень хороший соперник, tema И- vastane oli kõrgtasemel. хороший боец, он много где выступал, у него большой опыт. Tal on Me- liiga palju kogemusi. Просто в этот раз наш лагерь оказался сильнее. Praegu meie kool oli tugevam kui teine kool. Eesti meistritiitel on käes. Mis on edasised plaanid? Kuidas следующий шаг? Plaanid sõnavõime. Побеждать, выступать, выступать, побеждать. Ükskõik, mis plaanid on, aga võtame osa. Millega vastane täna sind suutis üllatada, aga tegelikult me nägime, et publik elas sulle ikka väga tugevalt kaasa. Mis see andis sulle jõudu juurde sinna ringi sisse? Что тебе дало больше сил, когда ты был на ринге? Поддержка родных, всех, кто был рядом во время подготовки, и когда я был на ринге. И зал тоже придал мотивации. Хотелось показать себя, показать, что могу. Aitäh, me laseme ta taastuma. Aitäh sulle ja palju õnne!